Orgulyo ngunyan kan sarong albayana na makalaog sa top 10 kan physician licensure examination. Siya si Dr. John Camille Lorenzana Uziata kan syudad ng Legazpi na nagtapos sa top 8 makalihis makuhaan 86.33% rating. Nagtapos ininin medisina sa De La Salle Medical and Health Sciences Institute sa Dasmariñas, Cavite, asin pre-med na BS in Human Biology sa DLSU Manila. Sigun kay Uziata, dai niya subuot hunaon na makakalaog siya sa top 10 huli sa epekto kan COVID-19 pandemic. Mientras tanto nangenot man digdi si Maria Ines Celiado Benedicto kan West Visayas State University asin Jude Philip Pozon Sebrecus kan Cebu Institute of Medicine na igwang 87.83% rating. Nagpangaduwa man si Dixon Arazana Laude na igwang 87.67% rating, mantang anuman sa nakabali sa top 10 ang gikan sa St. Louis University sa Baguio City. For now, sir, I'm really looking into joining sa mga volunteer programs like yung kay VP Lenny, especially for the teleconsult.